tubifuriza ibihe byiza mwese aho muri muduteze amatwi. Twinjire kandi mu kiganiro makuru cy'umunyamakuru cyo kuri uyu wa gatandatu. Njyewe nitwa Nyirarukundo Xavera, uri kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaye. turanzikira Jean Daniel. Ikiganiro cya none tucyanzikiye ku byanditswe ku Rwanda, hagarukwa cyane ku nama ya CHOGM igiye kubera muri iki gihugu cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame yahaye ikaze Minisitiri w'Intebe wa Canada muri iyi nama ya CHOGM. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bya Kigali Today, Anadolu Agency n'urubuga rwa Minisitiri w'Intebe wa Canada byanditse ko Perezida Paul Kagame na Minisitiri w'Intebe Justin Trudeau bagiranye ibiganiro kuri telefone ejo bundi kuwa kane, bakaganira ku bijyanye n'iyi nama ya CHOGM igiye guteranira i Kigali guhera ejo bundi kuwa mbere. Uretse ibyo kandi Jean Daniel ngo banaganiriye ku mubano w'ibihugu byombi n'ibibazo byugarije isi muri rusange, ndetse abinyujije ku rukuta rwa Twitter. Perezida wa Repubulika Paul Kagame niwe yanditse ko ashimishijwe no kuzakira Bwana Trudeau i Kigali muri iyo nama ya CHOGM. Ati nagiranye ikiganiro cyiza kuri telefone na Minisitiri w'Intebe Justin Trudeau ku ngingo zirebana n'ibihugu byacu byombi ndetse n'isi muri rusange. Nejejwe no kumwakira muri CHOGM 2022 mu cyumweru gitaha hamwe n'abandi bayobozi, kandi ntegereje kwagura ibiganiro byacu n'ubufatanye. Tukiri muri uwo mujyo w'inama ya CHOGM muri The East African bati Kigali amashuri agiye gufungwa mu gihe cy'iminsi 6 y'inama ya CHOGM. Igihe nacyo kita amashuri yo mu mujyi wa Kigali azafunga mu minsi ya CHOGM. Hamwe n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru byayigarutseho bikavuga ko Minisiteri y'Uburezi ariyo yatangaje ko mu gihe u Rwanda ruzaba rwakira inama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma mu muryango wa Commonwealth, amashuri yo mu mujyi wa Kigali azafunga. Tangazo Minisiteri y'Uburezi yashyize ahagaragara kuwa mbere tariki 13 rikavuga ko ibyo byatekerejweho mu rwego rwo kwirinda ko iyi nama yabangamira ingendo z'abanyeshuri n'abarimu babo. Rikomeza kandi rivuga ko amashuri yose yo mu mujyi wa Kigali azafunga kuva tariki 20 kugeza tariki 26 Kamena. Ibizamini bisoza igihembwe cya gatatu ku banyeshuri bakurikira integanyanyigisho y'u Rwanda bikazatangira tariki 27 z'uku kwezi kwa Kamena mu gihugu hose. Abanyeshuri biga bataha mu mujyi wa Kigali bazakomeza gusubiramo amasomo yabo bari mu ngo z'iwabo, mu gihe abiga bacumbikiwe bazaguma mu bigo byabo. Kigaruka kuri iyi nkuru, ikinyamakuru Tarifa Rwanda cyo cyateruye kigira kiti kijondonye kiti ibyo Mineduc isaba abanyeshuri b'i Kigali mu gihe cya CHOGM. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi Gaspard Twagirayezu yavuze ko gufunga amashuri i Kigali mu gihe cya CHOGM byakozwe mu nyungu z'abanyeshuri. Ati icyo twakoze ni ukugerageza kuborohereza ingendo, cyane cyane ko bari bagiye kuba bari mu bizamini. Bigije inyuma itariki y'ibizamini kuko byari buzatangiriye ku itariki ya 20, ariko ubu ibizamini bizatangira tariki 27 Kamena kandi mu gihugu hose. Gaspard Twagirayezu akavuga ko abanyeshuri mu zindi ntara bo bazaba barimo gusubiramo amasomo yabo bitegura ibyo bizamini. Xavera duhindura ingingo mu kinyamakuru The New Times bati umusirikare wa Kongo Kinshasa yinjiye ku butaka bw'u Rwanda arasaba polisi 2 b'u Rwanda arabakomeretsa, nawe bahita bamurasa mu cyicarapfa. Iyi nkuru yagarutsweho n'ibindi binyamakuru binyuranye byo mu Rwanda no hanze yarwo, ikavuga ko ibi byabaye mu gitondo cy'ejo kuwa gatanu ubwo umusirikare wo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yarengaga umupaka muto wa Petite Barriere ugabanya Goma na Gisenyi, agatangira kurasa ku nzego z'umutekano z'u Rwanda zaraho ku mupaka. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwavuze ko umusirikare yarashe ku nzego z'umutekano no ku basivili akoresheje imbunda yo mu bwoko bwa AK-47, agakomeretsa abapolisi 2 bari mu kazi. Iyi nkuru igakomeza ivuga ko abapolisi b'u Rwanda bagerageje kumucubya, bamurasa isasu rya mbere riramufata, akomeza guhatiriza, babonye amasasu abaye menshi aho bari bikinze bahita bamurasa ryo mu mutwe, agwaho yarageze muri metero zirenga 25 avuye ku butaka bwa Kongo aza mu Rwanda. Ibyo umupolisi w'u Rwanda ngo yabikoze mu rwego rwo kurinda abaturage bambuka umupaka ndetse n'abakora ku mupaka. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bukaba bwarahise butumiza itsinda ry'ingabo zishinzwe kugenzura imipaka yo mu karere k'ibiyaga bigari kugira ngo rikore iperereza ryimbitse kuri icyo gitero, hamenyekane n'ikibyihishe inyuma. Xavera kuri iyo ngingo kandi mu gihe bo bati u Rwanda rwibukije Loni ko ubushotoranyi bwa Kongo budakwiriye kurenzwa ingohe. Iyi nkuru yanagarutsweho n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo African News, The New Times, Kigali Today n'ibindi, aho ikomeza ivuga ko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yibukije umuryango w'abibumbye ko ibihugu byose bigira ubusugire bungana, ashimangira ko ubushotoranyi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku Rwanda bukwiye guhagarara burundu. Yolande Macron yasubizaga imvugo y'umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Stéphane Dujarric ku bibera muri Kongo Kinshasa, wagaragaje ko iki gihugu ngo gishotorwa kandi kivogerwa. U Rwanda rwahise rwibutsa ko bitari bikwiye gukomoza kuri Repubulika na Demokarasi ya Kongo gusa ngo hirengagizwe ubushotoranyi ikomeje gukorera u Rwanda. Yolande Macron yibukije Dujarric ko ubusugire bw'ibihugu byose bungana, yaba ubw'u Rwanda cyangwa se Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ati ubwo Kongo yateraga ibisasu ku butaka bw'u Rwanda ntiyari yashotowe. Iki ni ikibazo gikomeye gifite ingaruka kandi kigomba guhagarara burundu. Yakomeje kandi ku bufatanye bw'ingabo z'umuryango w'abibumbye muri Kongo arizo MONUSCO n'ingabo za FARDC
ziyunze na FDLR n'indi mitwe, anenga kuba izi ngabo z'umuryango w'abibumbye zimaze imyaka irenga 20 muri icyo gihugu cya Kongo Kinshasa zirebera ubu bufatanye bugamije kugera hafi y'u Rwanda ngo ruhungabanyirizwe umutekano. Aniho Macron yagize ati ingabo za UN ntizagira uruhare muri iki kibazo cy'ubushotoranyi cyangwa ngo zihagarare zirebere ibiba nk'uko byagenze, keretse zifatanije n'abatera ikibazo, kandi icyo ni ikibazo u Rwanda rwakomeje kugaragaza kenshi. Macron yavuze ko izo ngabo zishinzwe kurinda amahoro muri Kongo zagize uruhare mu bibazo birimo kububu, harimo no kuba zaranze kugira icyo zikora ku mutwe w'iterabwoba wa FDLR. U Rwanda kandi rwagaragaje ko rutewe impungenge n'imvugo ziganjemo urwango rushingiye ku ivangura zivuga ku Rwanda zikomeje kwiyongera muri icyo gihugu cya Kongo Kinshasa kuko ziganisha ku ngengabitekerezo ya jenoside. Umutwe wa M23 ariwo M23 urarahira ugatsemba ko nta bufasha na buto uhabwa n'u Rwanda, ukagira uti habe n'urushinge. Uti habe n'urushinge. Umuvugizi wa M23 ni Wiringoma yatanze imana nk'umugabo wo guhamya ko nta bufasha na buto uyu mutwe uhabwa n'u Rwanda, ko ahubwo abarwanyi bawo aribo bishakamo ubushobozi bifashisha mu rugamba no kugura intwaro. Yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Deutsche Welle ariyo radio televiziyo yo mu Budage nyuma y'uko uyu mutwe wigaruriye umujyi wa Bunagana uherereye mu burasirazuba bwa Kongo hagati y'iki gihugu cya Kongo Kinshasa na Uganda. Hari kuwa mbere w'iki cyumweru bwana Wiringoma akaba yaravuze ko Kongo ifite ibibazo byinshi bikomeye, ko ari nayo mpamvu bubuye intwaro bakiyemeza gushaka uburyo babikemura. Abanyapolitiki bafashe bugwate igihugu, bafata igihugu nk'ikibuga cyabo. Abaturage bafite ibibazo, gereza nta hantu ho gupfira, nta mihanda ihari, mu burezi nta kigenda, mu bitaro nta miti. Yakomeje avuga ko amasezerano yasinywe hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe wa M23 atigeze yubahirizwa, ngo kuva muri 2013 yasinywa bategereje bihanganye aho bari mu buhungiro, bigeze muri 2017 nta kirakorwa, bafata umwanzuro wo gusubira mu mashyamba. Ati mu myaka 5 twamazeyo ntabwo twigeze duhungabanya uwo ari we wese. Twabwiye guverinoma ko twataye imiryango yacu mu gihe cy'imyaka 10, ko mu buhungiro uburyo tubayeho tudashobora kubwihanganira, ko yadufasha tukagaruka mu gihugu cyacu barabyanze. M23 ivuga ko ibyo irwanira birenze nkomoko, ariko ko no kubwirwa ko atari abanyekongo nabyo biri mu bibabangamiye. Ngoma akavuga ko amasezerano basinye na guverinoma ya Tshisekedi agena ko abanyapolitiki b'umutwe wa M23 bahabwa imyanya, abasirikare bagashyirwa mu gisirikare, ngo ayo masezerano agena ko kandi hazakorwa batayo enye zihuriweho n'ingabo za FARDC bakarwanya by'umwihariko umutwe wa ADF naro. Uyu muvugizi wa M23 yanasobanuye ko nta muntu n'umwe ubaho ubufasha, ko n'Imana yo mu ijuru ibizi ku buryo yayitangaho umugabo. Ati twirwanaho ubwacu. Ati twirwanaho ubwacu. Yavuze ko intwaro bakoresha muri urugamba harimo izo bari barahishe ubwo bahungaga muri 2013, izo bagura n'ingabo za Kongo ubwazo cyangwa se izo basahura mu mirwano. Ngo mu kugura intwaro yavuze ko hari n'ubwo biba ngombwa ko bagurisha inka n'inzu zabo. Uyu mugabo yongeye gushimangira ko u Rwanda nta mfashanyo na nkeya ruha umutwe wa M23. Ati yewe habe n'urushinge. Yongeyeho ko umuhate wabo ari utuma ibyo bakora bishoboka. Ataho turi nta mabuye y'agaciro ahari ngo tugenzure ibyo birombe, turitanga, hari ibijumba n'ibitunguru gusa nta mabuye y'agaciro wahabona. Ati hari ibijumba n'ibitunguru gusa nta mabuye y'agaciro wahabona. Reka kandi twegura igitangazamakuru France Info ku nkuru igira iti kijondanye. Igira iti Ubwongereza bwaba burimo kongera gutegura urundi rugendo rw'indege izazana mu Rwanda bimukira basaba ubuhungiro muri icyo gihugu. BBC nayo yabigarutseho maze igira iti Rwanda, leta ya UK irateganya urundi rugendo rw'abasaba ubuhungiro nyuma y'urwaburijwemo. Iyi nkuru igakomeza ivuga ko leta y'Ubwongereza yavuze ko imyiteguro ikomeje y'urundi rugendo rw'indege rujyana mu Rwanda abasaba ubuhungiro bavuye mu Bwongereza, nyuma y'uko urugendo rwa mbere ruburijwemo kuwa kabiri nimugoroba habura iminota mike ngo indege ihaguruke. Minisitiri w'umurimo n'ikiruhuko cy'izabukuru w'Ubwongereza Therese Coffey yavuze ko leta yatunguwe kandi ikababazwa n'icyo cyemezo cyo kuburizamo urwo rugendo rwa mbere. Cyakora uyu minisitiri Therese Coffey yavuze ko abanyamategeko ba Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bamaze gukora ku bigiye gukurikiraho, ndetse agira ati ndabizi ko bamaze gutangira gutegura urugendo rukurikiyeho. Dukomereze mu mvaho nshya aho bagira bati u Rwanda ntirwatunguwe n'isubikwa ry'urwo rugendo rw'abimukira bava i Londres baza mu Rwanda. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yasobanuye ko u Rwanda rutigeze rutungurwa na gato no kuba indege yagombaga guhaguruka i Londres ku mugoroba wo kuwa kabiri tariki 14 Kamena yarahagaritswe by'agateganyo, kuko inkiko zifite ububasha mu Bwongereza zemerewe kwakira
kwakira ibirego by'abimukira bashaka kugumayo igihe baba bagaragaza impamvu zifatika mu rwego rw'amategeko. Alain Mukurarinda ati oya ntabwo twatunguwe, twari tuzi neza ko biri mu nkiko, ni nayo mpamvu kiriya cyemezo cyafashwe ari icy'agateganyo, cyafashwe mu buryo bwihuse kubera ko umucamanza avuga ati ntagifashe iyi gahunda igashyirwa mu bikorwa kandi urubanza barundegeye rushobora kuzakomeza mu minsi iri imbere abantu baragiye ntagishoboye kubabona. Hagati aho ariko guverinoma y'u Rwanda ikavuga ko u Rwanda rwiteguye kuzakira ababimukira igihe icyo ari cyo cyose bazahagerera. Aha ni umuvugizi wayo Yolande Makoro hagira ati ntabwo twaciwe intege n'ibi byemezo, u Rwanda rushyigikiye byuzuye ko ubufatanye bushyirwa mu bikorwa. Uburyo abantu barimo gukora ingendo zishyira ubuzima bwabo mu kaga ntabwo byakomeza kuko birimo gutera benshi ibyago bitavugwa. Yongeyeho ko u Rwanda rwiteguye kwakira abimukira ubwo bazaba bahageze bakazahabwa umutekano n'amahirwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyo ngingo tuyiveho, urwego rwasigaranye akazi kasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha za Loni zirimo n'urwego rwarashyiriweho u Rwanda TPR yarusha muri Tanzania rwo rwemeje ko Feliciane Kabuga ukurikiranyweho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda nta kibazo afite cyatuma ataburana. Iyi ni inkuru yasamiwe hejuru n'ibinyamakuru binyuranye, yaba ibyaha mu Rwanda yaba n'ibyo hanze yarwo, nk'aho BBC yagize iti Kabuga ameze neza agomba kuburanishwa ni ku rukiko rwa UN ruvuga. The New Times nayo iti Felicien Kabuga fit for trial UN court said. Bisobanuye nabyo tugenekereje mu Kinyarwanda ngo urukiko rw'umuryango w'abibumbye rwanzuye ko Feliciane Kabuga ubuzima afite bumwemerera kuburanishwa. Nawe Jeune Afrique iti génocide contre des Tutsis au Rwanda, Felicien Kabuga est apte à être jugé. Mbese ngo Feliciane Kabuga ushinjwa ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ashobora kwitabira iburanisha ry'urubanza rwe. Ibi binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye bikandika ko kuwa mbere w'iki cyumweru aribwo urwego rwa MTPI Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux rwanzuye ko Kabuga nta kibazo afite cyatuma ataburana urubanza aregwamo gukora jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ni mu gihe ubwunganizi bwe mu mategeko bwari bwarakomeje kugaragaza ko ubuzima bwe butamwemerera kuburana. Xavier. Cyakora urukiko rwanzuye ko Kabuga w'imyaka 87 y'amavuko Jean Danye ubuzima bwe butamwemerera kuburanishirizwa yarusha muri Tanzania, bityo ko azaburanishirizwa Irahe mu Buholandi. Feliciane Kabuga yatawe muri yombi tariki 16 mu kwezi kwa gatanu 2020 afatirwa mu nkengero z'umurwa mukuru w'Ubufaransa Paris. Ubu afungiye Irahe mu Buholandi aho ategereje ko urubanza rwe rutangira. Kugeza ubu ntiharatangazwa itariki nyirizina uru rubanza rwe ruzatangirira. Turacyari mu kiganiro makuru mu binyamakuru. Xavier, twerekeze ku byanditswe hanze y'u Rwanda. Duhere muri inkuru ivuga ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS akarere ka Afurika risaba ibihugu byo kuri uyu mugabane gufata ingamba hakiri kare ku birebana n'indwara y'ubushita bw'inguge monkeypox cyangwa variole du singe mu ndimi z'amahanga kugira ngo byirinde kuzamera nk'ibitunguwe nk'uko byagenze ku cyorezo cya COVID-19. Iyi nkuru yo muri Africa News igatangira ivuga ko izi nama zatanzwe muri iki cyumweru na Dr. Matshidiso Moeti ukuriye OMS akarere ka Afurika, aho yagaragaje ibyemezo byamaze gufatwa na OMS hagamijwe kurwanya no gukumira virusi y'indwara y'ubushita imaze kugaragara mu bihugu 8 bya Afurika, ahabarurwa abantu bagera ku 600 bamaze kuyandura. Ibyo bihugu ni Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Centrafrica, Cameroon, Nigeria, Liberia, Sierra Leone ndetse na Maroc. Dr. Matshidiso yakomeje avuga ko bashyize ingufu mu gufasha ibihugu kugira ubushobozi bwo gupima no gutahura iyi virusi. Anizeza ko hari rumwe mu nkingo rwamaze kwemerwa nk'uburyo bwo gukumira ubwo bushita, ariko rukaba rutaratangira gutangwa kandi ngo nirutangira gutangwa ruzahera aha muri Afurika. Kwa kane w'icyumweru gitaha hateganyijwe inama y'inzobere za OMS zizasuzuma niba iyi virusi y'ubushita bw'inguge hari icyorezo cyugarije abatuye isi. Guhera mu kwezi gushize kwa gatanu abantu bakaba 2,000 ku isi bagaragayeho ubu burwayi, aho muri Afurika habarurwa bamaze gupfa barenga 70, nyamara hanze ya Afurika ntawurapfa. Ntawurapfa azize ubushita bw'inguge. Ejo ku cyumweru i Nairobi hazahurira abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba East African Community, aho bazanoza imyiteguro ya nyuma yo kohereza ingabo z'akarere mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujya kuhagarura umutekano. Ni nyuma yaho umutwe wa M23 uburiye imirwano
iwuhanganishije n'ingabo za Congo FARDC. nk'uko tubisoma muri The East African, The New Times, Daily Nation, The Africa Report, Radio Okapi, The Standard no muri African News, Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya unayobora muri iki gihe umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba niwe wahamagaje iyo nama avuga ko byihutirwa cyane. Izo ngabo z'akarere ngo zizagabwa mu ntara za Ituri, Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo ahabarizwa imitwe yitwaje intwaro irenga 100 ikaba imaze imyaka isaga 20 iyogoza uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahungabanya umutekano. Perezida Kenyatta yateguje iyo mitwe yaba y'abanyekongo yaba n'iyavuye hanze ya Kongo ayisaba guhita ihagarika imirwano ikarambika intwaro hasi nta yandi mananiza ngo bitaba ibyo bikazakorwa hifashishijwe iminwa y'imbunda cyangwa se ingufu za gisirikare. Uko bimeze icyemezo cyo gushyiraho ingabo z'akarere cyafashwe mu kwezi kwa 4 uyu mwaka ahubwo Kenyatta yayoboraga inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango West African Community yasuzumye ibibazo by'umutekano muke muri Kongo unabangamiye ibihugu bituranye nayo ku buryo byanakuriye umwuka mubi hagati y'ibyo bihugu na Kongo Kinshasa. Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 6 abagabo bakuru b'ingabo zo mu bihugu bya East African Community by'umwihariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uburundi, Tanzania, Uganda na Kenya bari bahuriye Goma muri Kivu ya ruguru kugira ngo barebe uburyo ingabo z'akarere zashyirwaho hakurikijwe imyanzuro yavuye mu nama y'i Nairobi, inama yateranye ku itariki 21 mu kwezi kwa 4 uyu mwaka. Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ugizwe n'ibihugu 7 hari byo bihejondanye, ari byo Kenya, Tanzania, Uganda, u Rwanda, Uburundi, Sudani y'Epfo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iherutse kuwinjiramo. Tukivuga kuri Kongo Kinshasa, ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo La Prosperité, Le Phare, Actualité CD, Radio Okapi, Eco News, Tempete, The Tropique ndetse n'ibindi bitandukanye byanditse ko kuwa 2 y'icyumweru gitaha aribwo hazamenyekana umwanzuro urubanza rurerwamo Vital Kamerhe wahoze hari umuyobozi mukuru w'ibiro bya Perezida Felix Antoine Tshisekedi. N'urubanza rwiswe urw'iminsi 100 aho Vital Kamerhe n'umunyemari w'umunyalibani Samir Jamal bashinjwa ruswa no kunyereza amafaranga hafi miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika yaragenewe kubaka ibikorwa remezo. Perezida Tshisekedi yemereye abaturage ko bazaba babishyikirijwe mu minsi 100 gusa ya mbere y'ubutegetsi bwe nyuma yo gusimbura Joseph Kabila Kabange mu kwezi kwa mbere 2019. Ejo bundi kuwa 4 jondanye nibwo urukiko rw'ubujurire rwagombaga gusoma uwo mwanzuro ariko biza gusubikwaho iminsi 5 kugira ngo abacamanza babanze gucukumbura byimbitse iyo dosiye ku buryo icyemezo kizafatwa kizaba cyujuje ubuziranenge mu butabera. Iyi nkuru ikibutsa ko Vital Kamerhe yabanje gukatirwa n'urwa mbere rw'iremezo igihano cy'imyaka 20 akora imirimo y'ingufu, nyuma iki gihano kiza kugabanywa kigirwa imyaka 13 ariko Kamerhe ntiyanyurwa ahitamo kwitabaza urukiko rusesa imanza. Uru rukiko nirwo rwahinduye imfabusa igihano yari yahawe n'urukiko rw'ubujurire rutegeka ko urubanza rwe rwongera kuburanishwa bundi bushya muri urwo rukiko rw'ubujurire kandi inteko y'iburanisha ikagirwa n'abacamanza bashya Xavier. Uretse Kamerhe n'umunyemari Samir Jamal, undi wa gatatu ureganwa nabo no witwa Jano Muhima wakoraga muri presidansi ya Tshisekedi. Dukomeze n'iki kiganiro tujya mu zindi nkuru. Mu mpera z'ukwezi kwa 8 muri Gabon hazabera icyumweru nyafurika ku birebana n'imihindagurikire y'ikirere kizasozwa ku itariki ya 2 Nzeri uyu mwaka. Turabisoma muri TV5 Monde Info, La Libreville, Journal du Cameroun, Gabon Actu no muri UN News aho byandika ko ari inama ikorwa kuri buri mugabane bikozwe n'umuryango w'abibumbye mu rwego rwo gutegura inama ikomeye ku mihindagurikire y'ikirere. Inama hizwi nka COP27 izaba igamije gukemura ibibazo byugarije isi ya none kubera imihindagurikire y'ikirere. Iyi nama ya COP27 jondanye iteganyijwe mu kwezi kwa 11 mu gihugu cya Misiri. Kibarizwa kuri uyu mugabane wa Afurika. Kuri iyi nama izabera Libreville muri Gabon, intego yayo ikaba ari iyo gukemura ubusumbane mu batuye isi no gushora imari mu iterambere ribereye abantu naho batuye, nk'uko byatangajwe ejo bundi kuwa 4 n'ishami rya Loni rikurikiranira hafi iby'imihindagurikire y'ikirere. Umwaka ushize icyumweru nyafurika ku mihindagurikire y'ikirere cyabereye muri Uganda, hakoraniye abantu 5400 biganjemo cyane abahagarariye za guverinoma, abayobozi b'ibigo by'ubucuruzi n'abagize za societe civile. Abinyujije kuri Twitter, Perezida wa Gabon Ali Bongo Ondimba yagize ati: kuduha kwakira iyi nama y'icyumweru nyafurika byerekana ko bashima uruhare rwacu mu guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Nta rwandiko rubaho ku buryo abantu bahugira muri nta kundi byagenda. Oya, igihe kirageze ngo tuve mu magambo tujye mu bikorwa. Igihugu cya Gabon giherereye rwagati mu ishyamba ry'inzitane ryo muri Afurika yo hagati, rifatwa nk'ibihaha bya kabiri by'isi nyuma y'irindi ry'inzitane rya Amazoni muri Amerika y'Amajyepfo. Umurwa mukuru wa Gabon ari wo Libreville ukunze gutangwaho urugero kubera ukuntu wahagurukiye kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru dukesha iyi nkuru bikanzura byibutsa ko umugabane wa Afurika ukomeje kuzongwa n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere, nk'aho mu ihembe rya Afurika hateye amapfa adasanzwe akurikirwa n'inzara ivuza ubuhuha mu baturage barenga miliyoni 60 mu bihugu bya Somalia, Kenya, Urasirazuba bwa Uganda, Ethiopia
ndetse na Sudani y'Epfo. Xavera, guverinoma ya Ethiopia yatangaje muri iki cyumweru ko yiteguye kuganira na Misiri ku kibazo cy'urugomero rw'amashanyarazi rwa Grande Renaissance yubatse ku ruzi rwa Nili kuva muri 2011 ariko rukaba rwarazanye agatotsi mu mubano wayo n'ibihugu bya Sudani na Misiri. Ibyo biganiro nk'uko byanditswe na African News, Sudan Tribune, Le Point, Jeune Afrique, Le Monde, France 24 no muri Arab News bikubiye mu itangazo ryasuwe muri iki cyumweru na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Ethiopia rishimangira amagambo ya Ambasaderi Seresh Bekele uhagarariye Ethiopia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari nawe ushinzwe idosiye y'urwo rugomero mu gushyikirana n'ibihugu byagaragaje ko bibangamiwe n'iyubakwa ryarwo byitwaje ko ruzagabanya ingano y'amazi atunze abaturage babyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ubwo Seresh Bekele yahuraga n'intumwa nshya yihariye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ihembe rya Afurika, uyu ni Ambasaderi Mike Hammer, yamubwiye ko igihugu cye gishishikajwe n'uko habaho isubukurwa ry'ibiganiro n'ibyo bihugu bya Misiri na Sudani. Ibyo biganiro ariko ngo byaba bihagarikiwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Xavera, iyi nkuru ikibutsa ko hari ibindi biganiro byinshi byabaye hagati y'ibyo bihugu ko ari bitatu jondanye ariko ntibyagira umwanzuro ubivamo unyuze buri ruhande. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka uru rugomero rwa Grande Renaissance ari narwo runini muri Afurika rwatangiye gutanga amashanyarazi ku rwego rw'igerageza. Biteganijwe ko ruzuzura rutwaye akayabo ka miliyari 5 z'amadolari y'Amerika, rukazaba rufite ubushobozi bwo gutanga amashanyarazi angana na megawati 5,000 rugitangira, ariko kubakwa byavugaga ko nirwuza ruzatanga ingufu za megawati 6,500. Aho tuhave twerekeze mu gihugu cya Colombia giherereye muri Amerika y'Amajyepfo. Jean Daniel havugwa ko ejo hazaba icyiciro cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'icyo gihugu hagati y'abagabo babiri aribo Gustavo Petro ndetse na Rodolfo Hernandez. Hakanarara kandi hamenyekanye umugore wa mbere ufite igisanira muri Afurika uzaba yatorewe kungiriza umukuru w'igihugu, mbese ari vice president wa mbere wirabura ugiye muri uwo mwanya mu mateka ya Colombia. Ni inkuru dusoma muri New York Times, The Guardian, L'Express, France 24, Huffington Post, Le Monde, Daily Mail, Christian Science Monitor, Washington Post, El País n'ibindi bitandukanye. Xavera, aho ejo ku cyumweru aho muri Colombia aribwo hazaba icyiciro cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu azasiga intsinzi hagati y'impirimbanyi Madamu Francia Marquez w'imyaka 40 y'amavuko n'umwarimukazi muri kaminuza Marlene Castillo w'imyaka 53 y'amavuko. Francia Marquez yamamaje yungirije kandida perezida Gustavo Petro usanzwe ari senateri, akaba yaranahoze mu nyeshyamba zaho muri Colombia. Ni mu gihe Marlene Castillo we yungirije kandida perezida Rodolfo Hernandez usanzwe hari umunyemari wari gwije. Ubu amaso rarahanzwe hagati ya Madamu Francia Marquez na mugenzi we Marlene Castillo, kuko ariho hazavamo nyine uzasimbura umugore wa mbere wabaye vice perezida wa Colombia ariwe Marta Lucía Ramírez kuva muri 2018 kugeza n'ubu niwe ukiri muri uwo mwanya. Bivuze ko uzatsinda ejo azandika amateka yo kuba umugore wa kabiri ubaye vice perezida muri Colombia, hakiyongeraho akarusho noneho ko kuba umugore wa mbere wirabura, mbese w'umwirabura ugiye muri uwo mwanya mu mateka ya Colombia. Nagashya igana ku musozo wayo, iyi nkuru ikavuga ko nubwo abarenga 9% bya miliyoni 50 z'abaturage bose ba Colombia bemera ko ari abirabura, bake muri bo nibo bari mu myanya y'ubutegetsi, bigahumira kumira ari bigeze ku bagore bo ngo kubabona muri iyo myanya ni nko kubona umuti wa kibono umwe. Nk'ubu muri guverinoma harimo umwirabura kazi umwe rukumbi Jean Daniel, naho mu nteko ishinga amategeko igizwe n'abadepite n'abasenateri bose hamwe 300 harimo abirabura aba babiri gusa. Umwe mu basesenguza ati kubona umwirabura ageze ku mwanya wa vice perezida muri Colombia ni ikintu gihambaye cyane muri politike no mu muco, kubera ko iki ari igihugu kirangwamo n'ivangura ku rwego rwo hejuru. Dukomeze n'iki kiganiro. Umunyamakuru w'Umurusiya yemeye kugurisha igihembo cye cy'amahoro cyitiriwe Nobel kugira ngo afashe impunzi z'abanya-Ukraine zakuwe mu byazo n'intambara Uburusiya bwashoje ku gihugu cyabo kuva tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, ikaba igeze ku munsi wayo 115 kuri wa gatandatu. Ibinyamakuru birimo New York Times, Business Insider, Le Monde, Washington Post, The Sun, Global Times n'ibindi byo hirya no hino ku isi bikavuga ko Dmitry Muratov wegukanye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel cyo mu mwaka ushize, agisangiye n'umunyamakuru w'umunyafilipine kazi Maria Ressa, avuga ko akomeje gushengurwa n'intambara yo muri Ukraine ishyigikiwe n'abantu mbarwa mu Burusiya. Mu kiganiro n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters, uyu Dmitry Muratov yagize ati igihugu cyanjye cy'Uburusiya cyavogereye indi leta ariyo Ukraine. Ubu hari impunzi zirenga miliyoni 15 z'abanya-Ukraine. Tumaze igihe dutekereza ku cyo twakora, dusanga buri wese yakwigomwa icyo akunda kimurutira byose maze akagitangamo inkunga yo gufasha abo banya-Ukraine.
Muratov yakomeje avuga ko abashoye abanya-Ukraine mu ntambara bashaka kubicira ejo hazaza habo, agasaba ko abantu bashyira hamwe kuri iyi si bagafatana urunana kugira ngo baburizemo uwo mugambi yise mubisha. Dmitry Muratov yemeye kwigomwa umudari yambitswe ubwo yahabwaga igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel kugira ngo uzagurishwe muri cyamunara maze amafaranga azavamo ajye kugoboka abanya-Ukraine. Cyamunara y'umudari wa Muratov izaba ejo bundi kuwa mbere tariki 20 Kamena ku munsi mpuzamahanga w'impunzi, aho ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR rivuga ko uyu munsi ugeze ku isi hari abantu barenga miliyoni 100 batakiba mu byabo, aho abenshi muri bo ngo bahindutse impunzi z'imbere mu bihugu byabo kubera ibibazo byiganjemo intambara n'amakimbirane. Ubwo dukomoje kandi ku ntambara yo muri Ukraine, Jean Daniel, tunabwira abadukurikiye ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ejo kuwa gatanu yongeye gushimangira ko adateze guhagarika ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare yatangije muri Ukraine kandi ko hazashirwa ari uko ageze ku mugambi we. Ibi Putin yabivugiye mu ihuriro mpuzamahanga ry'ubukungu mu mujyi wa St Petersburg mu gihugu cye cy'Uburusiya. Yagarutse ku banzi b'Uburusiya bo mu burengerazuba bw'isi, avuga ko ari abibone bakabya agasuzuguro n'urwango ku Burusiya. Yababwiye ko bagorwa n'ubusa kuko ngo n'ibihano bihubukiweho kandi by'ubwenge buke ntacyo byagezeho mu gihe bene kubifata bibwiraga ko bagiye kugusha hasi ubukungu bw'Uburusiya no kubusiribangisha ibirenge byabo. Yanaboneyeho akanya ko kubwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zitakomeza kwishuka zibeshya ko arizo ntumwa y'Imana ku isi. Ibaze Vladimir Putin havuze ayo magambo nyuma y'umunsi umwe Jean Daniel Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa hari nawe uyoboye muri iki gihe umuryango umwe bw'Uburayi, Chancelier w'Ubudage Olaf Scholz, Minisitiri w'Ubutaliyane Mario Draghi na Perezida wa Romania Klaus Iohannis basuye Ukraine, aho bajyanywe no kwereka mugenzi wabo Volodymyr Zelensky ko bamuri inyuma kandi ko banashyigikiye ko Ukraine yinjira mu muryango umwe bw'Uburayi. Nyuma y'amasaha make bavuyeyo, komisiyo y'umuryango w'umwe bw'Uburayi yatangaje ejo kuwa gatanu ko yiteguye guha Ukraine stati y'umukandida, ariko ngo bikazemerezwa mu nama y'ibihugu 27 binyamuryango bizateranira i Madrid muri Espagne kuwa 4 no kuwa 5 mu cyumweru gitaha. Stati y'umukandida kuri Ukraine niyemezwa ku mugaragaro ngo azahita yatangira ibiganiro ngo bishobora kuzamara imyaka myinshi kugira ngo Ukraine yemerwe nk'umunyamuryango nyawe. Hagati ejo kuwa gatanu Jean Daniel na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yongeye kunyarukira Kiev muri Ukraine, aho yaherukaga mu kwezi kwa 4 uyu mwaka. Perezida Zelensky ati nejejwe no kongera kubona Kiev inshuti magara y'igihugu cyacu Boris Johnson. Nuko yabivuze. Dusoza ikiganiro dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko umugore w'umunya Australia Julian Assange washinze urubuga kamenamabanga rwa WikiLeaks yarahiye akirenga akavuga ko yiyemeje kurwanya ibyo koherezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikozwe n'Ubwongereza yahungiyemo. Madame Stella Morris ngo hazabirwanya akoresheje buri nzira yose ishoboka yemewe n'amategeko. Ni nyuma yaho Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu mu Bwongereza Madame Priti Patel ejo kuwa gatanu asinye yemeza ko Assange ajyanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimushinjaho ibyaha by'ubutasi. Ibinyamakuru bya The Guardian, The Sun, Los Angeles Times, Wall Street Journal, New York Times, Daily Mail, Politico, La Repubblica n'ibindi bitandukanye Exavera byanditse ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimushinja ibyaha 18 bifitanye isano n'ibyasohotse ku rubuga rwe rwa WikiLeaks, bigizwe n'umurundo w'inyandiko nyinshi z'amabanga ya gisirikare na diplomasi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikaba ngo byarashyize mu kaga ubuzima bwa benshi mu banyamerika n'inshuti zabo. Abamushyigikiye bo bakavuga ko ari intwari idasanzwe izira kuba yarashyize ku karubanda amabi abanyamerika bakoze mu ntambara bashoje nta mpamvu mu bihugu bya Afghanistan na Iraq. Banagaragaza impungenge z'uko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu mugabo w'imyaka 50 y'amavuko yakatirwa gufungwa imyaka 175 yose, nubwo abashinjacyaha bavuga ko igihano yahabwa cyaba kiri hagati y'imyaka 4 n'itandatu. Hagati aho aracyafite iminsi 14 yo kujuririra mu rukiko rukuru rwo mu Bwongereza. Julian Assange yashinze urubuga kamenamabanga rwa WikiLeaks muri 2006, ariko yatangiye kubikimenya bose guhera muri 2010 Exavera, ubwo yasohoraga inyandiko z'amabanga akomeye y'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afghanistan na Iraq. Ibi byatumye inzego z'iperereza za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangira kumukoraho anketi. Inzira y'umusaraba ye yayitangiye mu mpera z'uwo mwaka 2010 Jean Daniel, ubwo igihugu cya Sweden cyasabaga Ubwongereza ko bumwoherezayo akaburana ku byaha bishingiye ku gitsina. Muri 2012 yaje guhungira muri ambasade ya Equateur i Londres mu Bwongereza, ayimaramo imyaka 7 yose. Ubwo Julian Assange yayisohorwagamo mu kwezi kwa 4 2019 yahise afatwa n'inzego z'umutekano z'Ubwongereza arafungwa azira kuba muri 2012 atarubahirije ibirebana no kurekurwa hatanzwe ingwate muri icyo gihugu cy'Ubwongereza.
kumukohereza. Nyamara ibirego yashinjwaga na Suwede byo ngo byari byaravanyweho kera. Kuva muri Kamena 2019 yakomeje kurwana no kutoherezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akabikora kiri muri kasho. None nyuma y'imyaka 2 birangiye hasinywe icyemezo cyo kumushyikiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo afite ibyumweru 2 byo kujurira. Aracyafite ibyumweru 2 byo kujurira, iminsi 14, ariko kandi burya umunyarwanda niwe wagize uturugiye kera ruhinyuza intwari, kandi ga n'ubundi burya amaherezo y'inzira ngo ni mu nzu jondanye. Niko bivuga. Ni nuko twanzuye, tunabashima cyane kuba twakibanyemo iki kiganiro. Reka tuzasubire kuwa gatandatu utaha, myiteguro myiza ya Cogamo. Komeze kandi mugire ibihe byiza. Nari Nyirarukundo Xavera, ari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Ciao ciao. Icyo cyari ikiganiro makuru mu binyamakuru, ikiganiro mugezweho na Radio Rwanda.